kitabu de babu nef dambogal jeena e ɓangal fi sujudi lissahwi no yewta en fi sujudeje yejjutugol. lamma kana al insanu tuma nde laatino neɗɗo on aradatun ko weeɓitaniɗo linnisiyani fi yejjutugol wadduhuli e ngalɗugol no wi'e ka haala français panikagol. wa kana laati acheitanu cheytan yahrusu himo lerɗani ko ɗum woni himo haɓɓiti ala an yuwaswisa alayhi ndi o sowin sintamo kanko neɗɗon salataw julde makko nden bi ba'atil afkari sabu immingol miijoji wa ishkhali e soholingol baaluhu haqqille makko ɗen mbiha e ko ɗum woni sabu julde nden an salatihi ga ittugol mo e julde makko nden. wa rubama no heewi tarattaba nde sikkitoto ala dalika e dow ɗum naɗasa ene hara ɗoytike fi salati e nder julde nden aw ziyadatun ka ɓeydike fiha e mayre bidafi nisyan jonnon fi duñugol o yejjutugol ɗo waddu huuli e o mugegol ɗo ngalɗugol fa shara allahu allah subhanahu wa taala waɗi ha o sar'inani lil musalli juulowo on an yasjuda nde o sujjata fi akhiri salati ka sakkitorde julde makko e tafadiyan ka duñugol lidalika itta ɗum ɗon wa irghaman e ka rukugol ko ɗum woni moningol li cheytan wa jabran e ka heɓɓugol linnu usami ka walkugol fi ko ɗuyti kon wa irdan e ka weltingol li rahman wa hada sujudu ɗeɗo sujudeje huwa ko ɗen ma yusammihi l ulama'u woni ko jomiraɓe gande ɓen inni ɗum jammi ɗum sujudu sahawi sujudeje gejji. wa sahawu ko wiyete yejjutugol huwa ɗum annisiyanu ko yejjutugol wakad sahan nabiya gonɗi annabaji allah sallah sallam yejjiti fi solati ka nder julde wa kana laati sahawu yejjutugol makko ngol min tamami ni'matillahi ko immorde e fi timmingol nema allah kan ala ummati e hoore mofte makko ɗen kanko ne laaɗo way ko mali dinin e fi timmode dina maɓɓe kan saabu si ne laaɗo faljano moƴƴintini ko falji kon ñande faljoyno ɗen harayno alano moƴƴintiniren fi noon yo julde men nden moƴƴu dina kan timma waɗi ha sine laaɗo allah on farji wona welsindare maɓɓe wona mankode haqqille maɓɓe liyaqtadu bihi fi yoɓe ñentin nelaaɗo maɓɓe on fima yashra'ahu lahum fi konko sar'inani ɓe inda sahawi sanga o yejjutuno fagad hufisa gomɗi hun jama an hoye makko kanko nelaaɗo sallama wa qa'i as-sahawi yanundeji gejji boy fi salati ka nder julde sallama o salmini ñande goo min isnatayni ka darɗe ɗiɗi tawi ɗon leyɗen andi ko tawi o immo o tawi o salmini fa sajada o sujji wa sallama o salmini ñande goo kamin salatin ka darɗe tati fa sajada ɗum kadi o sujji wa qama o immi min isnatayni ka darɗe ɗiɗi ɗen ɗon andi ɗon kadi ko duwa ɗum jooɗede tayye o yejjiti o immi ɗon kadi walama tashahada o tayyaki fa sajada ɗum kadi o sujjani lomto ɗum wa waɗi dalika e piiji goo ko hina ɗiɗo wa qala sallallahu sallam ne laaɗo maaki hee ida saha ahadakum si goɗɗo e moɗon yejjiti ka julde makko fal yasjudu yo sujudeje ɗiɗi ɗen ɗon lontinanaymo ko ɗuyti kon ma ko ɓeydi kon wa yushra'u hino sar'ina sujudu sahawi sujudeje gejji ɗen li hadi salatati umurin wonande gotel e piiji tati awalan ara noon ɗum ida zada si neɗɗo on ɓeydi fi salat ka nder julde sahawan hara o yejjutu ɗon o sujjay thaniyan ɗin mon ɗum ida nagasa so ɗuyti min ha e julde nden sahawan hara o yejjutu o sujjay salisan tammon ɗum ida hasala indahu si hewti e nokku makko alegoy o heeɓi e jungo makko shakkun sikke fi ziyadatin fi ɓeydagol julde nden aw nuqsin ma ɗoytagol julde nden ɗon kadi o sujjay fa yasjudu o sujjanay li ahadi hadihi salasa kala gotel e ɗiɗo tati hasbu ma warada be maniére nokku embere warada bihi no joliri noon e saabu muɗum dalil on laali kulli ziyadatin wona kala ɓeydande aw nuqsin ma kala ɗoytande aw shakkin ma kala sikke woni ko sujjante wa yushra'u hino sar'ina sujudu sa'i sujudeje gejji ɗen ida wujida si heɓike sababu muɗum o sawa nafata ter kanat latike salata julde nden faridatan ko farilla aw nafilatan ma ko nafila li umumil adilla sabu huɓɓutugol dalilaji ardi ɗi fal halatul ula alhaali arano min al ahwali immorde alhaaliji allati ɗin yushra'u laha sar'inanaɗi ɗum sujudu sawi sujudeje gejji hiya ɗum halatu ziyada ko alhaali ka ɓeydugol fi solati e nder julde nden wa hiya ɗum
imma ziyadatu af'alin aw ziyadatu aqwalin, amma ko ɓeydugol golleli, amma ko ɓeydugol konguɗi. fa ziyadatul af'ali ɓeydugol golleli ɗin ida kanat silatike ziyadatun ko ɓeyda ko min jinsi solati ko jeeya ɗum e noon e julde nden kal qiyami wano hawtagol daro ka duwa fi mahallil qu'udi nokku ka duwa jooɗede wandi daragol ko jeeya ɗum e noon e julde nden wal qu'udu e jooɗagol fi mahallil qiyami e nokku ka duwa darede wandi ɗum ɗo fof ko e noon e julde nden aw zadama o ɓeydi ruku a ruku aw sujudan ma sujudu fa ida faala dalika so huwi kala ko huwi e ɗiɗi kontuɗen ɗo sahawan hara o yejjutu fa inna waray kanko yasjudu o sujjanay li sahwi ko o yejjiti kon li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo fi hadis ibnu mas'ud fa ida zada rajulu si neɗɗo ɓeydi aw naɗa sama o ɗoyti fi salati e nder julde makko nden fal yasjudu aray ko yo sujju sajadatayn rawahu muslim. wali anna ziyada e sabu no ɓeydugol ngol fi salati e julde nden wali anna ziyadata sabu no ɓeydugol ngol fi salat kande julde naqsum ɗum ko ɗuytay ɗum min hay'ati ha mbaadi mayre on fil ma'ana ka ma'ana haray ɗon mbaadi mayre on ɗuytike fa shara'a sujudu ko ɗum waɗi fa shuri'a sujudu sujjugol ngol sar'inana laha wonande ko ɓeyda kon li yanjabira fiyo ɗum ɗon fiyo heɓɓu annuɓusu ko ɗuyti kon wa kada ko wona noon kadi law zada sinno on tigi ɓeydira ka tan darde sahawan hara o yejjutu walam ya'lam o gayna o andali illa ba'da faraghi so na ɓawo gaynugol makko few min haymurde ɓeydugol darde nden o anda noon fa inna waray on ɗon kadi yasjudu o sujjanay li sahawi wonande ko yejjiti kon amma in alima amma so andi noon fi asna'i raka'a e nder tumbere darde azzaidati nde woni ɓeydude nden o andi koni timminogoy nde ɗo ko wonde ɓeyditade fa inno haray kanko yejlisu ko yo jooɗo fil hal e alhaali mo anditi on ɗon e ɗon ko yo taƴu o arta o jooɗo e tashahhada o tayyo illam yakun si o laataki tashahhada o tayyike tumma asjudu refti toujours o sujjana li sawi ko yejjiti kon o yusallimu o salmina wa in kana so o laatike noon imaman ko imam lazima haray hino waɗɗi man alima kala annduɗo min al ma'mumina e ɓawoɓen bi ziyadati ɓeydegol nden darde ɗon kala fellutuɗo o waɗayi ɗiɗi wonde si immama ɗon haray ɗum ɗo ko kona ɓeydede mi waɗɗi haray on ɗon tanbihahu findingol imamu on moƴƴa ɗum woni ɓanginalngol imamu on kono no ɓanginirta ɗum ben yusabbiha rijal masalan ko nde worɓe ɓe wiyata subhanallah wa tasfakan nisa'i sonnaɓɓen kellugol maɓɓe ngol na kellelgol reedu newe ɗen ko tappugol buse ɗen ma kellidira ɓaawo newe ɗen wa yalzimu haray hino waɗɗi al imam on kadi hina idin on tuma nde o nani tun sonnajo kelli ɓaawo ma gorko wi subhanallah e ɓaawo haray nayo o waɗi e ɗiɗi waɗɗike mo aruju ruttagol kissan ila tanbihihim faade findinande nde ɓe findini nden ida lam yajzim so tawi woni o lannali fiɓɓude bi sawabi nafsihi ka sawaba wonki makko awalegoy e ko yo yilto kisan si wona o fellita ka wonki makko way ko waɗi ɗon konko noon duwa warrede konko won juulude ɗon ko ɗum tigi duwa hikkade ɗon o ɗuyta o ɓeyda hara mo felliti ɗum ka haqqille makko simo felliti ka haqqille makko haray ko yo hawku ko ɓeeɗa signalimo kon subboynanimo kon o jokka ko felliti kon ka haqqille lenno saabu kanko ruju'un ko yiltitotoɗo ila sawabe faade sawaba on si tawi noon kan kadi o waɗi jo e jakka haray ko yiltito ƴetta ko ɓe to wi'i kon toujours do ko yo yaaru ka haqqille ɗen ɓuri tabitirde ɗon wakada ko wona noon kadi yalzimum waɗɗori ɓe kamɓe ɓawaɓen tan mbihahu ɓanginalngol mo kadi alanno ɓusi e dow ɗuytugol ngol si o ɗuyti wa amma ziyadatul aqwal amma ɓeydagol ngol ka konnguɗi konno goɗɗo julde ɓeydirta julde nden ka konnguɗi kal qira'a wono janngugol fi ruku'i ka ruku wa sujudi e ka sujudu wa qira'ata e janngol suratuwol fi raka'atayni ka darɗe ɗiɗi al akhiratayni sakkitore ɗiɗi min arrabaiya immorde ka julɗe juuleteɗe nayi wa salisa ma ka julde juuletede tati min al maghribi immorde futuro on tigi ɓeyda simore e nder ɗen darɗe ɗiɗi sakkitore ma nden darde sakkitorde ɗon fa ida fa allah dalika so huwinno sawan o yejjutu istahabba law harayno yiɗanamo a sujudu sujugol li sahawi fi ko yejjiti kon wa amma al halatu thaniya amma al haali ɗimmo o wahiya koni ɗum ma ida naqasa konko tata tun si o ɗuyti min solati immorde julde nden sahawan yejjutugol masalan bi an taraka nde o accata min ha e julde nden shay'an goɗɗum fa in kana si laatiki almatruku ko acca ko rukunan ko farilla wa kana hada rukunu haray laatike ndun ngal ɗon tugalal takbiratan ihram masalan ko allahu akbar harminirɗo on lam tam aqat solatahu haray oɗo
nawigol o sujjay baada ma o sujjay qabla ko oɗo ko julde makko nden fiɓaki woni taw de mana oɗo fuɗɗaki julde haray kala ko juuli ɓawa toon si tawi tun hawrite ko takbiratul ihram o wonno ko acci haray ko zéro o woni kaw andeti wo koyo fuɗɗito ara fuɗɗito ko takbiratul ihram e ba wala yahna anhu nafata oɗo sujudu sahwi ko wiyete kon sujudeje geji par ce que ko so tawi woni on tigui fiiɓi julde nde yeehi ha e nokkel inna e darno moƴƴintinira kono oɗo ko julde nde woni lamtan akat ko julde woni fiɓaki taw wa in kana salati ke rukunan ko farilla go gayra takbiratul ihram harana allah akbar ara noon ka ruku'i aw sujudin wano ruku'i sujudu wa dhakara hada al matruk andita noon oɗo accuɗo ɗum ɗo qabla shuru'ihi ko adi natangol mo fi qira'atin raka'atin ukhra fi jangugol darnde go o hikkinde ɗon nden fa innahu oɗo so anditi adi o natande e darnde hikkinde ɗon nden yaudu ko yorutto wujuban haray ko ɗum ko waɗɗi kon fa yati bihi o adda konko o yejjiti wa bima ba'dahu e konko iwtiri ɓawo muɗum o kontina julde nden bi ma'ana wa in zakarahu so anditi ɗum noon ba'da shuru'ihi ɓawo natangol mo fi qira'atin e nder jangin raka'atan ukhra darnde ndeya haray ɗon batalatir raka'atil haray boni darnde allati nden taraka hunde o acci ɗon ruku on ma sujudo min ha e muɗum haray joni nden darnde ɓawa ton o wiyata yo yilto artira ruku hande kadi haray nden darnde ka ruku on accaɗo ma ka sujudo on addaɗo accaɗo haray nden ɗon boni haray nden ɗon koye nde hawke haray joni ko nde darnde ɗimmere nde woni mum ɗo nden ɗum wonti go'o nden ɗo wonti aranere bi mana on faami ka wa qamati raka'a lontiniri e darnde allati nden tali ha hikkinde ɗon maqama ha lonto ndeɗa si tawi kaka ɗimmere ɗum waɗi haray joni tammere nde woni e mum nde wonti ɗimmere si tawi kaka tataɓere ɗum waɗi haray nayaɓere nde woni e mum nden haray wonti tataɓere li annahu saabu kanko taraka o acci rukunan farilla lam yumakkinhu newantakomo istidrakahu hewtitagol mo ɓano newantakomo hewtitagol mo ko be o yiltito joni e li talbisahu fi ɗaɓɓitugol makko bi rakati darnde allati nden baadaha wonde ɓawo nde bonde ɗa wa illam ya'lam si o andal bi rukuni farilla almatruku accaɗon illa ba'da salam sona ɓawo salmini few hara ko ɓawo salmini on ɗo he ka darnde ɗimmere ma ka tammere meccuno ruku ma sujudu fa inna waray on ɗon ya'tabirhu o taskoto ɗum ɗon o konsidiray ɗum ɗon o jogoray ɗum ɗon ka tarki raka'atin kamilatin wono accuɗo darnde timmude haray si tawi woni fa illam yattul si tawi woni juutali alfasula ko sendodiri kon hakkude ka o salmini ɗon e ka o anditi ɗon so tawi woni juutali wawata kanko baƙon toujours himo heddi ala taharati e hoore salligi makko on ata bi rakatin kamilatin ko yo immo yoɓa darnde timmude toujours nde ndeɗa yejjita ɗon emo ɗo rukuma sujudu nden ɗon boni nde hawkama wa sajida o sujjana lissahawi ko o yejjiti kon wa sallama o salmina o in to ala so tawi woni juuti alfasra distance on hakkude ka o salmini ɗon e ka o anditi ɗon aw intakada wudu'uhu ma salligi makko ko o juuliri kon waɓɓuto on salligi on boni haray ko waɗata istanafa salata ko yo fuɗɗito julde min jadidin immorde kesum ko yo immo renouvela julde goho illa an yakuna sona lato almatruku ko acca kon tashahudan akhiran ko tayya sakkitoro on aw salaman ma ko salminago ngo fa innahu haray kanko la ya'tabiru o taskotako ka tarki raka'atin kamilatin o konsidirta wano accuɗo darnde timmude balsi ko woni yaati bihi ko yo immo o adda tayya on o salmina ma o adda salminago siko gontun o accuno o yasjudu o sujja o yusallimu o salmina wa inna sa tashahhud al awwal so tawi noon o yejjiti tayya ara noon wa qama o immanike ila rakati salisati darnde tammere nde lazamahu haray hino waɗɗimo ruju'u ruttagol litiyani bi tashahhudi addugol tayya on ma lam yastatimma qa'iman en tant que o timmali ko o dariɗo so yejjiti tun tayya on o fokkiti immade en tant que o fewali e darnde o artay fa in istatamma so tawi noon o lanni timmude qa'iman ko o dariɗo tawi woni o lanni darade fewsi o anditi haray ɗon e wiyata so yiltike no harmi ma julde nden boni kono kuri ha haray hino aña ruju'uhu ruttagol mo hande kadi fa in raja so ruttike noon haray toujours kadi lam tabtul salatu julde makko nden bonali kono ko so continue joni ɓuuri o sujjoya wa in shara'a so tawi woni o natani filqirate e jangge on o fewi e darnde few o fuɗɗike jangude fatiha few o andita ɗon noon ɗon kan harrama alayhi ruju' no harmi e makko ruttagol ɓa in nama no harmi so forsi noon o yiltike ɗon haray ɗon ko wiyeten ko julde nden boni lianna saabu kanko talbasa bi rukunin akhara o ɓornoyike aligoy o natanoyi farilla go'o fala yaqta'uhu o taƴata on farilla mo natani ɗon wa in taraka si o acci a tasbiha subbun hinago on bi mana ko jangete kollegoy fi rukuyi ka ruku sujudu ma ka sujudu
lazama haray no waɗɗimo arruju'u ruttagol ka sujudu ma ka ruku lil itiyani bih fi addugol on adkar ɗon malam ya'tadil qa'iman en tant ko fotodiral ko o dariɗo fi rakati e darde al ukhra hikkinde ɗon nde wa yasjudu sujja lissahawi sujudeji gejji fi kulli hadhihi l halati e kala ɗi alhaaliji ɗo so tawi no woni o natani ndeya darde haray o yiltantako ko jangete kon ka sujude e ka ruku par ce que ɗum ko sunna haray o continue a yulde makko nden toujours o sujjoya wa amma al halatu salisa amma alhaali tammo waya ɗum haalatu shakki ko alhaali sikki sakka fi salati ka julde fa in shakka so sikkitike fi adadi raka'ati konti darɗe ɗen masalan bi an shakka nde o sikkata a salla sintayin ene o juuli ɗiɗi am salasan ka ko tati o juuli masalan e misal fa inna waray kanko yabna ko yo maho alal aqalli e dow kontore ɓurde fanɗude nde li annahul mutayakkan saabu noon ko ɗon mutayakkan ko ɗon pellitalngal woni summa yasjudu defti o sujjana ɗi sawi ko yejjiti kon qabla salam ko adi o salminde li anna al asla saabu lasili on adama ma shakka fi ko wasede kon ko sikkiti kon e mum wali hadis abdourahman bun auf ino wodani hadis ƴettaɗo abdourahman bun auf radiallahu anhu ka o maki ida shakka ahadakum so goɗɗo e moɗon sikkitike fi salati fi julde makko nen falam yadri o anda wahidatan ko wotere salla o juuli aw sintayne ka ko ɗiɗi o juuli faleji ala ara yo wattu ɗum wahidatan wotere aw lam yadri ma o anda sintayne ko ɗiɗi aw salasan ka ko tati toujours faleji ala yo waɗɗum natayni ɗiɗi ko yo rutto e konti ɓurɗi fanɗude ɗin rawa ahmad wa muslim wa tirmidhi wa in shakka al ma'mumu si ɓawo jonno sikkitike ene a dakhala ma al imam o natuduno e imam on fil awwal kaka darde aranere o tokki aw fi saniyati kaka darde ɗimmiri o tokki ɗen ande ɗum no heɓa ɓawoɓe ñentinaɓe imam ɓen haray ja'alahu ko yo waɗu ɗum fi saniyati ka ɗimmere so jiɓi kaka aranere o naati kaka ka ɗimmere o naati ko yo waɗu ka haqqille makko kaka ɗimmere o naati aw shakka maasi o sikkitike hal adraka raka kono noon ɗo dey kanko cheikhu salih ibn fawzani mo lutodiri e buy ɗon ko jamago o wi so sikkitike kasi kaka ɗimmere o branci kaka ka aranere o branci ɗo kadi ko yo waɗu kaka aranere o branci nam komin falji afwan si tawi woni o sikkitike kaka ɗimmere o naati kaka ka aranere o naati joni ɗon kadi ko yo waɗu hika ka ɗimmere o naati si hawriti o juuli no aranere nde wonnude imam wontanimo naafila si hawriti o juuli daale imam on mbimanaka ka ɗimmere o naati toujours o mahike e hoore ko selli kon komin falji afwan wona salih bun fawzani e wan shakka so sikkitike aw shakka arten ɗon aw shakka ma o sikkito hal adraka raka'a est ce que o hewtitino nde darde joni awalan ka aranum awla ka o hewtitake aw shakka ma o sikkito hal adraka raka'a est ce que o hewtitike darde nden awla ka o hewtitake andi hiɗa ara wi'a tun allahu akbar turoɗa nana imam no wiya sami allahu liman hamida jiɓoɗa est ce que mi tawtunomo ka ruku ka min lutodirimi ɗo turade himo ɓantade haray ɗon kon ɗum on tigui waɗata lam ya'tat bitilka raka lam ya'tat o kontata few bitilka raka nden darde ɗon ko yo ƴettu o heɓali nde wasjudu lissahawi o sujjana gejji ɗin wani shakka so sikkitike fi tarki rukunin fi accugol farilla fa kama law tarakahu wono sinno si o accunomo e so sikkitike accugol farilla fa kama law tarakahu haray o wayi wasi o accunomo ha madama o sikkitike fa yati bihi ko yo addumo wabima badaw e konko wontiri ɓawa makko ala tafsili sabigi e dow fensitande feƴƴude nden nanen wa in shakka so sikkitike fi tarki wajibin accugol farilla lam yatabor o taskotako haada shak ɗeɗo sikke bimana wajibi on andi oɗo ko fandi kanko ko deftere makko wajibi ko o fandi konko sunna wala sujudu lissahi o sujjanta sunna on sujudeji gejji wakada ko wana noon kadi law shakka sinno sikkitike fi ziyadatin fi ɓeydugol hara toujours ko sunna ɗon kadi lam yaltafiti o yeƴƴitata ko ila hada shakki o sikkere bimana o considirta liannal asala saabu lasili on adamu ziyada ko wasegol ɓeydegol ngol haadihi ɗum ɗo jumalun ko moɓidirande min ahkami sujudi sahwi immorde e ñawoje sujudeje gejji musidɓe julɓe waman arada kala faalaɗo a ziyadata ɓeyditagol
eko Salih bun Fawzani windani en ɗo comme min Abdoullahi Kala mi firani en kala faalaɗo ɓeyditade fi sujudi sahwi on haray cheikhujo hino tindini ka on tigui waɗata wo fal yuraji u e kutubul ahkam wo haray yo o rutto e ɗeɗo defte yewtuɗe ɗen fi ñawoje julde haray noon miɗo tindina on tigui go'o go'o min Abdoullahi Kala miɗo sappano on tigui defte ɗe o yahata e muɗum go'o go'o nde deftere nde buy e meɗen yawiti wi'etende Akhdari nde Cheikh Abdourahmane al Akhdari windi miɗo yamiro on tigui kala faalaɗo ɓeyditagol ka sujudu sahwi yo yahu ɗon ka Bulughul Maram ɗo yamiramo kadi yo yahu ɗon ka deftere sifatu salatu nabiyi min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha nden ɗon kadi on tigui yiltito ɗon o waway famude e muɗum ɗeɗo ɗe mi konti fo muɗum Allah no newnani en hiɗen waɗi tafsiri majje kadi e haala pular wano ndemo lahkasul fiqihu ɗo kadi firirani e haala pular wallahul muwaffiq ko Allah subhanahu wa ta'ala woni hawrindinowo yo Allah hawrindi en ko yiɗi o yarli aduna e lahara yo Allah hawrindi en ka sawaba men on woni aduna e lahara ya hayyu ya qayyum toujours kala tafsir on ko nannini e mum ko famini e mum ko yon welto yetton Allah subhanahu wa ta'ala mi Abdoullahi Kala waɗa noon mi du'a kala ko tawata naninaki e mum andon wona gandal mi natire ɗum ko faala yo musidɓe am wonɓe extérieur wonɓe ka ngesa voyageur ɓe wonɓe ka bureau ji wonɓe ka wuro fiyo goto kala janggo ko alda e déplacagol ko alda e ɓittere ko alda e perdi temps fiyo goto kala wawu jangude ko ɗum woni ko naadilan e ɗum ko ɓeydugol ko fiyo islam on yaajo hara ko enen woni saabu e fasilitangol mofte ɓe wurduɗen ɓen enen kadi wooda ko gollanɗen islam on wooda ko gollanɗen julɗuɗen kala faljere ko heeɓi taw hino numéro téléphone ji ɗin ka noddo tollan falji tollan masi ko weltana gollan masi ko du'ana gollan 68